Kuhle ukuthi etindweni tonke, etimeni tonke sithandaze kuze kuthi tigucuke leto timo na Jesu wekhuta umoya lwathula lwandle. Kepha ngicela futhi ukhumbule akusito tonke timo leti tawugucuka, kepha kumele ukuthi ingqondo yakho igucuke kuto tonke timo. Phela iBhayibheli lithi akuguculwe simo sengqondo yethu. Makungagucuki isimo embi kwakho, kusho ukuthi kumele kugucuke simo sengqondo yakho kuze ute ukwati kuthi uNkulunkulu yini inzandvo yakhe ngawe kunasi isimo lokuso noma lotawubhekana naso. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle asihlephulelane lamhla encwadzini yetihlabelelo 119 sifunze khona verse 71. Kwaba kuhle ukuthi ngihlushwe. Hawu, azaba madima lamagama. Kwaba kuhle ukuthi ngihlushwe, athi ngavele uwafakele tibuko, ngoba ungacabanga phela ukuthi hawu kwaba kuhle ukuthi ngithandwe abantu bonke. Kwaba kuhle ukuthi bonke bangijabulele. Kwaba kuhle ukuthi ngithole ipromotion lithi livi. Kwaba kuhle kimi ukuthi ngihlushwe leni kuze ngifunze timiso takho. Kanti mangiyawufunza kuBible study ngisuke ngiyawufunzani, mangiye enkonzweni ngisuke ngifunzani, ngifunza timiso taNkulunkulu. Kepha letinye ngeke utifunze kahle kungekho kuhlushwa. Lokuhlushwa uze uthi Petro encwadzini layibhalile sahluko 4. Petro ekucala sahluko 4 verse 12 bathandzekako. Ningamangaliswa ngulokuvivinywa lokubuhlungu kakhulu loku nikhandi ngako. Yeyi, uyeva la kwenyuka temperature. Kwenyuka sivuvu sekushisa la. Samenyukela Josefa. Yenyuka temperature kuJosefa. Wahlushwa Josefa. Njengalolo hlabelelako la kule ncwadzi yesihlabelelo. Uthi kwaba kuhle ukuthi ngihlushwe. Kani kuhle ngani kuhlushwa? Kwendani kuhlushwa? Kwendani kukhandingwa? La kufakwe umlilo khona ukhandingwa mbamba tinhlupheko kukusita kuphi? Ngike ngafunza angikubekisele licandza kuthiwa kuze lishintshe ekubeni licandza liyoba yichicken kufuneka vele sivuvu sekushisa. Kuthiwa 37 kuya kubo 38 degrees Celsius kushisa lokudzingekako ecandzeni. Futhi loku original kwekufukanyelwa inkukhu uthatha cishe emalanga langu-21 solo ihlala kuleso sivuvu sekushisa lelicandza. Yini ke lengicabanga nalengikhanze ukuthi yeyi uyayibona lemfihlo imcoka vele leye kufuthunyetwa, leye kuhlushwa, leye kukhandingwa, leye kwenyuka kwetemperature kulesivuvu sekuhlushwa. Kumcoka ngani? Oh, licandza. Makulicandza ivalue yayo yincane kakhulu kunevalue yenkukhu. Uyathi licandza ungenteka ungalithenga nanga 10 cent noma 20 cent. Kepha kuti inkukhu longayithenga ngaleyo price leyo. Makuthi awushintsha ivalue yakho uhlangabetana nekuhlushwa. Kwende kanjalo phela kuJosefa. Ngesikhathi ivalue yaJosefa itawukwenyuka ibe sezingeni lekuba ngiloti awuhlonishwa eGibhitha, kwabita ukuthi ahlushwe akhandingwe tinhlupho, bamenyanye angakoni lutho, bambophe angenacala. Leso sivuvu lesamvelela Josefa besimthuthe kubeni licandza abe yichicken. Nawe ungesabi. Mawuvelelwa kuvivinywa kuhlushwa buhlungu ubokwati ukuthi bucandza bakho sebuyathutha
sewuyasuka ecanzeni sewuya ku-chicken. Ivelu yakho seyiyashintsha. Nawe utawubuka emuva uthi kube kuhle, uthi ngihlushwe. Amen.